الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من على من أراد السعادة بالإيمان وعد لعباده الصالحين الجنان والمن كفر به وعلى في آياته النيران وأفضل صلواته وأزكى تسليماته على سيد الأولين والآخرين وعلى آله الذين محبتهم السعادة وبغضهم الشقاوة وأصحابه الكرام البررة ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كود من نيوكو ني الله سبحانه وتعالى تقبلك لي ما تنبي علي ألم يدم فو بتكي ألم مي أن ينام ماما أيام مامي أكون لألتي نيلماني أي ألم مي أيار جسول الله بأكجو نموي أي تسمع الله بمامنون كافيا nayi ni kangale yake ne masu aka folema ala kan nema nyuma na ka fole kan nyuma abe sonoma abe fulomo nyema ani labama nyema Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ane Muhammadu dunkiu aga sumo minu ikanu yakuna jai yukoni ya yakuna waye ana ka jenyo gonyimo ane mama ni turo loko amba fo assalamu alaikum wa rahmatullah anga fole baye min kaliminu ndera dina su temne ambolo jabe kiraka amba fo alakan bis sawaba ma alakan bis sawaba ma fil aqida والفعل والقول بمنه وفضله وتوفيقه. أنغاني نغلبا فلو ويه أنغاني نغلبا فلو يا مبالما مصو بوالا أكو ألغاني نغالي كونه مامي Chemi ademuso chede sara amuso koro idemuso be mame mbulu chede sara koro okumana ko obekiti okanga monke idemuso chede sara koro akanga monke amba fo jabi ni demso afurlembe chema chende sra koro afura fulo ta sra fulo ibe chedeme ni seye yeba deme akase demso ngoro wode kany idem so fuleme mama inche de sra ko rebe chendeme ni sey dem so mi seka siga akun chogo mi abseka table chogo mi ibademe aya wade kan mi ande me de kan no boray na ya soro sete refonai walma sebi ka ga nyuma ya minke imi jorofa aya demsoni amba fofulo antegire ka frusa amba na ya so chen atisa koro yere de lebedi chema kolofla kolosaba akata munu kono adula na dosoro muso mbesika ku chugomi na desra kuro
أنت سيغا غيريكا فرصة لا دلبي داما كلو فلا كلو سبا akata munum no konno na fiyan soro amso ya amsoyi furtesa furtesa na fiyan soro aya chugudo amma na da trasa atara munum na ma chugo ya soro arsa ni muso kada ni muso ko abesri a ce harfa no mande yasa muso a ce kada yi akwai abisikin yani ga rabare de merde fursati walimma ere ba da kuma ko da mine ka fo ciyanti sa muso koro ebo kalama furu koroka furu te sa kwa de sara koro bari donaka mama ne ba don ma mbora dem sofe ibi dem so no fe atisem sokoro ebo kalama nyeto gi dem so dama no do na furona no che kile mana desu o muso kile ngor ka fo be frusa kwa desra kuralla idona ka tebo furtesa o chokilendo ba kalama ka fo dem so cheni dede jelebe na yi aba akoroke dem walma adoke don wode jole bena ka ko bela jele akam saka bela jele ebo kalama ala yake uluna na dese walma uluna na idum to furche maka ka sur tukobete bo ala yake maaminin jole ngumena yi uluna na fos ka wakoro walma ulu yore fa na dese o kara sabu ye kena na desi dem sokoro furute sa idonaka amma nini bela jule nini stesa mana hu a desra akoro yere yerete si ku mbai mana desi musogo a teski musogo ya sale seka ski desenka ke da sura kora baka furusa kuma na sura ba bulu an go dele be di ce ma fulu kalo fula kalo saba no dele da fara amma ciwo yake sarabe musobula ka furusa abisa ciwo di abu wuce ya sa kiran ga ciwo na ba fu dala muso nyabla nyesra dama ni ce maso ko fo ko kuma na amta yorla ko minni ko ba chukula sharaka masigle be no ya qadi no yuzuzu ya sadaka masigle ko be kirtiye ka furusa no te furuganga sa ayere ka tabola yoromi ko be furusa ويفروه الليل هذا معنى قول خليل ولا الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية وإن عبلين لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال إلا أن يترك أو يستحر بالعطاء وينقطع فيأمر لهاكم إن لم يثبت وصره بالنفقة والكسوة أو الطلاق وإلا تلوم باجتهاد وزيد إن مرض أو سجن ثم طلق وإن غائبا أو وجد ما يمسك الحياة لا إن قدر على القوت وما يواري العورة وإن غنية. قال ابن عاصم في تحفة الحكام الزوج إن عجاز عن إنفاق لأجل شهرين ذو استحقاق بدا حكم الطلاق لا من فعله وعاجز عن كسبته كمثله والاجتهاد الحاكمين يحمل في العدل عن هذا وهذا الأجل وذاك من بعد ثبوت ما يجب قبل الأسمة وحال من طلب. نسأل الله توفيقه.
السائل الثاني الهاجي دكر الطوبة، سؤاله: هل بين الوالد والولد قصاص؟ الجواب: فلا يقتل الوالد بولده إذا لم يقصد قتله بفعل ليس شأنه لقتل، بأن رماه بحديدة أو وصن أو مدق أراد بذلك أدبا أو لم يرد شيئا. وأما إن قصد قتله بأن يفعل به ما شأنه لقتل، بأن ذباه أو شق بطنه أو أطلق عليه الرصاص، فإنه يقتل به. قال خليل: وثلثت في الأب ولو مجوسيا في عمد لم يقتل به. قال صاحب الرسالة في الرسالة: وإنما تعلل الدية في الأب يرمي ابنه بحديدته فيقتله فلا يقتل به، ويكون عليه 30 جزعا و30 يقع و40 خلفه في بطون أولادها. an kan yin galaba filana ya malma ke alhaji dukure tuba ko yalo dene fa ta dugu sarabe ni yuan cewa wanda ko ne fa mana a den fa an be fa ba dene ta dugu sarabe ni yuan cewa wajabi ne fa ayi fenke dena femi amata faale kama ayi fendo ke dena aye den ko na ye baran ayatu ka baran ke ma mata de ga faale kama de sarabulu tajgu srati ko misaliya nege ba bolo walma kulon kala ya fla dema de ya suka de fa du suka si kulon kala min be fa kura sunan go ta ko fili dena atara din sura kana wala ngula ya fa wala ma bere wona nyu wonon wala ma de ya du suka sina min murdo ko ma kura ya fili dena mata den fa le kama me akuna atu kara murun fi ay den sura de sara ite fa ne ma wari yake iyitu ka baran ke me e mata tikila ma fa ale ka mi fa me ne fa yake anda fa yibafu ne maslaha ma fiqila shibhu al-amud abe ko mi tugu fanate o koroji mai ayatu ka baran ke me mata den fa ale kama akuri ya tu ka ko ngolan fili ayatu ka murun filala me amata den fale kama me alayya ke deni turala ande fa hala mi shubal khul amati anta fa mena ya turfa ya ta kama yere de ka den fa kuma ya de da ka kantike wal ma ya da ka kuna fara wal ma ye marfa ciala ye ambe fa ambe fa kama fi kutub al-fiqh nidde ni fa aye barado ke dena mata de fa ale ko ya to ga barange ma mata de fa ale kama de sara ande fa mena ya ta kama fi'lan ka den ayada ka kanti wal ma ya kuna fara wal ma ye mugu chala ka tugu ya sharia la ambe fafa as-salatu tawfiq. السائل الثالث مختار كلبلي: إذا أقيمت الصلاة للنائب فجعل الإمام قبل أن يكبر النائب، هل يتقدم الإمام وهل تعاد الإقامة؟ الجواب: إذا أقيمت الصلاة قبل حضور الإمام وقد تقدم نائبه فجاء الإمام قبل أن يكبر النائب، فالأفضل للإمام أن يترك النائب أن يصلي بالناس، فإن لم يفعل فلا تعاد الإقامة إذ إقيمت للصلاة إلا للإمام. an kan yin galba samna ya malma ke motar kurbali
ko misirmau salwati sera almami mana ya salijo ra doron almami yɛrɛ o y'a sɔrɔ naibu jɔra place la naibu jɔra mɔgɔw ye sali jɔra mais yani naibu ka haram ka bar fil almami nana bon yala almami bɛ tɛmɛ wa ne almami tɛmɛna i bɛ sagi sali jɔ in ka wa tun wa o jaabi almami mana uleer sara misirmɔgɔw ye sali jɔ dɔ tɛmɛna min kan ka tɛmɛ o tɛmɛna ka taa jɔ alimami place la mais yana ale ka bar fili alimami nana o kuma alimami ne ma jɔrɛ la kaba ne nana dɔrɔn min ka ɲi i kana fɔ i b'o bɔ yen i bɛ taa jɔ i bɛ kɛ kɔma i bɛ kɛ maamumu ye o de ka ɲi ni ko jɔra dɔrɔn i kana fɔ i b'o bɔ yen tun o de lɛrɛbu ye o jɔlen o k'o bɔ yen o bɛ ko dɔ bɛ don a ni ɲɔgɔn cɛ a man ɲi e b'a to yen ale ka san ne maaw ye n'ale ma ye mɔɔ kɛ alimami a tɛmɛna a taara jɔ o kuma lɛqama in kɛra kaban sagitigi lɛqama na maadama ne waati kuntala ma jɛn sagitigi alimaqama an bɛ wasa lɛqama fɔlɔ min kɛra an bɛ wasa n'o ye نسأل الله التوفيق. السائل الرابع عثمان التراولي بنما سؤاله قال نريد منكم الفتوى في من يرفع بناء قصره ويطلع على عيوب الناس هل يجب عليه تسقيف خلاء جاره؟ أي شباب ولا يمنع من ألو بنائه على بناء جاره لكن فليحذر من الاطلاع وتطلع على جاره قال خليل وعلو بنائه an kan ɲininkali ba nana y'an balimakɛ Usman Tarawele Banaba ko a bɛ kunnafoni yɛlɛma min a ye sɔnkanso jɔ a ye etazi jɔ bon a bɛ sigiɲɔgɔnw lawura a b'o ye ni maa minnu bɛ sigi la a b'olu ka lawura a b'i ka ɲɛ kɔ n'a ye ko yala a bɛ wajibi wa a ka sigiɲɔgɔn nin n ka ɲɛge a ka toli kala yaani a ka fɛn k'a la nin kosɔn a ka n'o ka so kɔnɔna ye o jaabi ni maa min ko a b'a ka so dilan k'a jɛɲɛ cogo min y'a diya a bɛ daga an t'a bali ka a k'a cogo dɔn ani maa minnu bɛ sigi la a k'a cogo da a ka n'olu ka lawura ye a ka ne ka so kɔnɔ ye a ka yɛrɛ ka mɔɛ kɛ a to olu ye cogo min a kɛra sawo a na kogo dɔ a n'olu cɛ a kɔni bɛ cogo dɔ kɛ a to olu ka lawura cogo min n'a se k'o kɛ yɛrɛ fana walima n'o kɛra o tɛ ɲana fo a ka ninnu ka yɔrɔ dɔ dilan o kuma na an b'a fɔ a b'a ka a ka yɔrɔ ninnu dilan ka mɔgɔw ka so kɔnɔnaw ye k'i to i ka sɔn ka so k'i to i taasi la a man k'a tɛ bɛn n'i kɔni ko b'i k'i taasi jɛ cogo cogo ye ja sara t'i bali a ma fi kutubil fiqh mais n'a y'a sɔrɔ i bɛ sigiɲɔgɔnw ka lawuraw ye o kuma na i bɛ ye cogo la cogo min man kan i bɛ cogo dɔ kɛ min b'o bali i na kogo dɔ i ka yɔrɔ cɛ walima i ka ɲɛgɛ min bɛ yen i na tole k'a la walima i b'a k'i bɛ cogo k'a la cogo min b'a to ne b'a tɛ ne t'a cogo min o ɲinɛn di fɛ maa ma n'i bɛ ka sigiɲɔgɔnw n'i bɛ ka lawuraw ye i bɛ ka ɲɔgɔn kɔnɔnaw ye i bɛ cogo kɛ min b'o bali ama i yɛrɛ ka kogo tɛ i ka yɔrɔ la min b'a to n'i t'i ye walima i ka ɲɛgɛ minnu bɛ yen
ina Allah beyeti kalawre chumi sallallahu tawfiq السائل الخامس ما موها وسل الطوبة والسامبا كلوبالي نيامنا سؤالهما لا يجوز ذلك هل يجوز لمن يصلي الصفوف أن يؤخر الصبيان عن الدخول في الصفوف الأول وقد يغضب أولياؤهم وقد يغضب أولياءهم إخراجهم من الصف. أي شباب لا ينبغي لأولياء الأولاد أن يسخطوا أو ينكروا فعل من يصلي الصفوف إذا أخر الصبيان إلى صفوفهم. أنك ينقل با دورنا وكرا ما فلا كان ينقل كرا كلي ينقل با كلي ويعمل مكي ماموها وصل الطوبة ينقل با فلانا ويعمل مكي سامبا كلوبا لنيامنا ويلا بيبي ما منهم بي مستري سابا ما منهم بي مولا بي كسابا ولا بي يلا بيدا غولوية وا يقدم سوم مبو تقربوا شراكاتي كيلو كوفي bon ne ya ke kwa bedigi dimsun do man saula wajabi amba fo sapadla saka sapalla be o ye sunnatun mi sunnati sallallahu alaihi wasallam sapalla be ala karaka sunnade ala karaye salamu ayansu sapadra nambe salanga sapalla be ase chaman kumanaka asagarantum sapalla be ke alla be abeke chomena aya alla de wo fanana ko ke ko faye bon aw minum be ne ba labbe kan fana blasra anga ga ke chomi ayo fana faye ala kira sallallahu alaihi wasallam o khiyarukum alyanukum manakiba fi salat ala gara ko aw bela jele ma sugani la ama nyenema oye maaminu kanno ni jura sapala maaminu be sapala be ibiro to bulo manaki chogomi ite yere boyake ki yere gele yake ka tasallubu ke toke ako ode yaka ma nyenema oye ala gara ko ama ako islamu aben noya maaminu balla be sapala aba yere tubulu akana yere geleya akara yere boyake aba yere tubulu e kala be hukmana sapadla oye wode ya alakraka sunnatu o minu fana min be ni ba labbe akana yere boyake kasata doni na doni ikana yere boyake ibi yere tabula ke labbe alakra yodefu aw salamu linu bi aydi ikhwanukum abin noya abalma minum balla be sapla ba yere tubulu abin noye bula kana ke boyake akontun o ka ma suandele oye maaminu kan no sapadla ba bulu wode ya kama nyena mawyi o kuma na dimso nga jorobe jorba ka jorobe ana hadise la alakra ko ako ana ibn mas'ud al-ansari
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم لا يلونهم أنا كراكو ويقول على كراكرا نعم صحابة نعم يرى سفلا على كرا بانك منكم أبا مسايكا أتلي أبا كانتاما أيكي akana fonfon na isa pa ujinga jo be sabe atuku be fofo nyankoro abe fujul nyankoro okumana hakilim ay balughu ulul lahram doko al murad al balighin ma min ya balughu yo uluka tuguna hakilimau uluka tuguna ko fe min be do ko fan min be do ko وجاء في الحديث على كرا صلى الله عليه وسلم أنا أبي مالك الأشعري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يصوب الناس ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفه والنساء خلف الغلمان. وفي رواية ألا وأتيكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقام الصلاة والصف خلفه الغلمان ثم صلى بذكر الصلاة. الأكرام صلى الله عليه وسلم عليكم بتشكرباو أقوموا لجوني في كدم صوم بلا تشكرباو كف دم صوم جوري تشكرباو بفلو بيجو سابا فلو نيو سابا فلانا أكمنا دم صوم بيجو تشكرباو كف muso bejo olu fana kofi wole yake cikunyu mai chogorobaw olu file bejo kuma dimsum kofi muso me fona ya soro sapa do be wa me sapa folo wala ko ma sapa folo yere na ma dafa dimsum ba to dafa ama na ya soro sapa folo chogorobaw bo fa filana fana bete demso ngata kofi mena ya sapa min be sapa do be o madafa demso mba to dafa kuma demso do tora ibeke da mana sapa yi wode sapa dila chogo nyuma hokmana ne mami be sapa la be ni ye demso labo ka tebila ye damana safka ke bo chorbo chara ka ti ke damana sapai o de yake chuwe o kana dige man somno kuma fore yere yere miendo ke ka ke man no mai sapadla ba mene ke chome e ga tote e ga keti e kan yere gele abulo o jango demso nu e ma fengara ko ndeke ko ka demso ka te ka wa katani ya katibile ka place la o manga dige mara me afona kana ke mangai ne ma me demso labe akana ke mangai akana ke ne kan kortai abeke noyai ya ke tuwe amba fo ma minu be sapalla be mamno sapalla be misuru kono e kase donbo ma sapanga ngalla be chomi donbo ka nyefiye fembe ne ba ke ake chugo nyumambe akanga ko chugo ndola mamno sapalla be e kase donbo ma sapanga ngalla be watimi ani chomi donbo bo fiye sabaka la be avec watimi okoro jumai nangula watimi ni juma don fe wal masalu sanangula watimi
salibina damina almame kana giri kaka barka almame mu doni sapadla bo be sapadla ode kono ode sapala be me kam na meske watimi ka fa be ame maula be ota ke chwere la a bebe sigu chomi ye moje be sigite yani seleka damine na ya ja tawul kidit lela wal masabo tilela jama be sigi jama kulu ibete mine ka dina barawe ne salibina damina wati be saka sapalla be salibina ge wati mi wode sa nanya sapa saka dila an sigle asaka dila chukusi wo be to jakoya sapa dila chuwa wati waye ni le kama yan seleka damine ni na ngula kanju o wati di sapa dila wati kama ko be siki nyama ka awa seungu nyama abiko wati de me yano kake min be sapa dila abete mena kan na fla yanal ma me kana juma don wal makro tanayba bela jele be ibe na flami ke boke be ma salmi ga ala kara boke iga na fi be aka na fa ba ya rasula ne sapadla yi o te sapadla wati o wati sapadla fude na wula wowo be robe o gona ko ra de baramake salim français ni di la be o de sapadla yi yana le mameka o min be sapadla ambe yana le makana ambete menanga na floyi wal manga zikru wal manga ma sala karaka wode yini ne ba bela jelbe yaral mamekana o wati te sapadlay ne salibna ke wati mi al mamekana giri ka salida mi Allah ki mun o français ne gona sapadla bo be sapadla fra kan no foka fa kan no me shetayer de man e wala dara bela jele mimi kini anfanfe ibi kama ngugola ki su gona ni bela jele aketa ngabas o sapa la bemba ne sapadla kanno me agele yara shetane ya gele amulu o ta kanno sapadla baw sapadla wati ye na wula wati mi an wula kanjo almaya kana gire kaka barbe o wati de sapalla be wati amma ber misala wati min dan sigile wote sapadla wati daiman arama de be baramina ake chugo yumambe o kuma na minu mo kalama be solo ma ko lumina ga be bla sura o de kan sapadla femba de ala kara konte ka barfile abara fa ba faye ay sapalla be na yere mana mami ya na labbe na yere be abe bita ka tela malabbe tasfiyatu sufuf min tamami salat sali barayi da falata surfiyo fo sapa de kalabbe nasallahu tawfiq السائل السادس محمد كمران يامنا هل يجوز الاستغفار للوالد الكافر أي شباب يجوز للمسلم أن يستغفر للكافر سواء كان والدا أو والدة أو أخا أو عما أو أي شخص. قال السميع قائل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
an kan yin galaba worna ya malma ke Muhammadu kamar yamina ko era bebe salama ga du'a ke aka du'a ke afa kafiriya famin fatura kafiriya yala be aka du'a ko yewa ka fa alaka ya fa malaka hine an ba fo tebbe atebe salamai ayre baro ka fo mama sara kafiriya ka alaka ya faddali ko ye walma ka ila ala ko hine walma ko ala ko tikala ma do arjana atebe haram yaletu Allah subhanahu wa ta'ala ko amanka ala kiraye ya ne mu'minu limarana be kai ya faddali ke kafiru har na so balmaudu fenke longo na jero ka fa fatura kafiriya ka janaba dedo ko kuma na ka ya faddali ko yo tebe Abu Talib alakra binanki o fatule alakra ya fa dele kai mumana minumbe o ko an fana be ya fa dele ke an kar sanan kar sauye ala ya yaji ai Muhammad kana ke Nabi Muhammad kana ke mu'minu kana ke amma na fatura kafiriya ka akere fayawa akere banga baba akere balman na so ye akana ya fa dele kai akana yin alfe ko alaka ya ka alaka hinoti na to tikla mama akana kya tebe o korede salama mama na sara kafriyaka e ka fo be ala delo ya tebe me ka to nyene ya konna ibe ala delai alaka kana alaka dusko ndele salam ya ka do ala yego duwa kai fentola mena fatura ere bar sara kafriya de ka oye foti naci sallallahu tawfiq السابع محمد كلبلي سابق سؤاله هل يجوز عقد النكاح بين أهل الملل الجواب يجوز للمسلم أن يتزوج الحرائر من أهل الكتاب وأما الكافر فلا يجوز له أن يتزوج المسلم كتابيا كان أو مجوسيا أنغاني غالبا ورنغلانا يا مرمكي محمد كربل السابو كولا بيبي فرقادو مامناتي دينا كلنا abebe uluka furunyo amawa ojabi abebe salama ke kerche musu yahudiya musu uhoro abebe salama ke kofu maaminu be yahudiya dinaka uhoro musu maaminu kerche dinaka uhoro musu salama ke kofu robe da kanye amma maaminu te yahudi kafiru minun be kerciyon te yahudiyaw te olu furote daga an silama ya cugosi amma kafir ko ne ka silama su furote daga cugosi kafir ke a kira kerciyon yau a kira yahudiya yau a kira buziya yau a kira majusu kafir bulma fura awa wa kafru agara Islam so ka furo mo tira chugo si amma daga Islam muso ya ka furo ma sema fo Islam Allah subhanahu wa ta'ala ko wala tankihu al-mushrikat hatta yu'minna wala amatu mu'minatu khairun wala tunkihu al-mushrikin hatta yu'minu wala abdu mu'min khairun min mushrikin wal bashir amma kafiru da masa kircenin nasara waje luka furun yawa ma'on kasara tola kiwo mai manija amma silama bulma farau abe silama yi mai aka hakillo ma kan masabuta aka hakillo ma ke kiran ya au beye ahalu millati wahida au beye silamoyi
سلاما أم بلا جلي سلامي ما hakilo make kilenya an hakilo make kodora wata ambo islama yala wote furubo ani yanci na asro ingale baka la yini wodi ka fo islamiya bul mafrakacha هناك الشيعة هناك الحمدية هناك الروافد أو هناك أكمنا قلوب بتوق إسلامه وبالقلوب لجلك ملة واحدة قلوب إسلامه يكحكي لا ما كيلا يتفرب ونيوانش أبيك فرمياما إن شاء الله التوفيق. السائل الثامن أخونا محمد الجاني صبر إيفار كوتيوار سؤاله هل في كاكاو زكاة؟ الجواب لا زكاة في كاكاو لأنه من الفواكه أنك ينغلبا سيجنا ويعمل مكي محمد الجاني صبر إيفار wale kakao jabe kakao lawa o jabe ay jagate kakao la yurde min faraka jawto no ye fawatu kakao yulude la zakata fi kakao. السائل التاسع باجا كلوبال مالي سؤاله هل يجوز للوالد يقسم أمواله بين أولاده في حياته؟ الجواب لا بس أن يهب الرجل أمواله لأولاده وأن يقسمه بينهم والمنحي عنه أن يقص بعضهم بالهبة ويترك آخرون. أنغاني نغلبا konontona o yamal make baja kulubale mali kwala bebe faka kana flotla dunu yuanche kanyelma ya kono amba fo bastola chefa akaga wartla dunu yuanche ya ka hayatu kono bastola futora minte mi manga oka ka warib dodi ka adde do be anaka war belajelo do ma to don to be wala ma den do be ano suwani ka dodo ma to be ate fendo luma wode tebe mena kera kun fana kama basta la ko ejumae mimina bara damine anamuna kuta ka do ma mimina bara anamuna kuta ka do me fendo fana na walma kungobe katara ndo ma bina furigo na nyuna wal kungodo ya soro wal juruba kana ka do ta ka do fana ma kungoya ka fento fana na amana ma ketesa anaka wado dedo ma na to toy ala kare fali ka boma baro kurayede ayro aka duci bara fene mima asidabi do tonon skuna o ma juwe bra de nu yanche ma de kara sabu mena makete ade minun bei ayaga watla donu yuanche kamna ayarka hayatula fala bastola nasallahu tawfiq. السائل العاشر مسجل أمير غانا أو أمريكا هل يجوز القصر للسائق السيارة؟ الشباب وصلنا قصر الصلاة الرباعية للمسافر إذا سافر مسافة 81 كيلومترا تقريبا. وسائق السيارات كغيرهم بل هو أولى بالقصر لما هو عليه من مشقة القيادة والسفر الدائم. أنغينا غلبات أنا يعمل مكي مسجل أمير غانا أيوة أو أمريكا أو أمير غانا والله أعلم. koya lega ina gale koya la bebe moli seferu uluka sale sornya be daga uluyewa ko jabi amba fo nam kilometre akido be ni mara déplacer na bo hakebo no ya kera tigla mai
fen yara kan nani ye salisar yara kan nani abe wasa na arkan fulana sawan na bebi na ya sabita yoromi ama na ya sarabe kilo bisegini kele takriban na bobo walma kilo bisegi yere na wabe salsurnya o kuma kwale moli seferu maaminu sefer yala dongola lobita siwu dongolo abe do bina tuba misali yala be bongo be ta siwu be bongo e be siwu bina bongo e be bongo bina tuba e be to ta bongo she wala be ruka salsurnya ba amba fona abebe moli seferu ni mana déplacer wa nibta yoromi na be kilometre bis gibo abe salawati mi mana sur français kono salafana Allah sara wal masafu e ba ka arkan flaflay olu yede na kakaga bari tama de ukoso ala yeno yake islamo yi ka dobo salla o ko ala ye mu'minu ka tawlo ke wati be seferia wati be ibe tama seneka wati be ala yolo ka tawlo ke ndowuye olu yere tigi de ni sasunya ka teme beka o chokere de sengolo fanana abebe kammi musafir mu'minu tama sunu ya min gorolo ye ka sundabla seferu yodoye sefero seferi kemana déplacer bita yoromi abe kilometre bis gibo abe be ga sasurnya nasallahu tawfiq yani kalimin dira waynu ya ala jamin noya wayni na kira sawaba wayan kallani ya to de kama wana yala kalanya nama na kira tanayi fal insan mahallu al khata' wal nisyan wal ghafla na kira tanayi arama de di yan kallani ne ko ne sawaba de ambaji ya kuna bike sawaba ambayina Allah subhanahu wa ta'ala akan gando nywana kan hine do nywana ala kay ya fama kan hina kallabawni akan be aka an yore kar janai anga sumne be lara ala kay ya fi malaki hine min be tora ala kala ka tora ngule ne me hine na ala ka hine ala ka dome ala ka jidikata anga mamile tungana na fulo nyini doni nyina ala ka bela yele ka nyini fi no yayi alaka inu tanga higana fulo tanga alaka sini kene da ambela jelema ambe sra fem ye jene lara alaka ankisabema ambe haramin kano anyere ya nambalmo alaka harani alaka kambela jeleni alaka nyeme nywana anga jamana ni ya rabbi fitna min bi alaka fitna mba alaka fitna mba alaka basigi sabata nga jamana ngono alaka harana ta kono alaka be sabata kono mama nobe torata ka an ka jamana sigara nayi o mana ke ma nasu o mana ke jamana ku jama kulu ye o mana ke jamana ye mana ke mama ya rabbi alaka fen la satigala mama me ba yinan ko ya rabbi alaka salamu demi salama be yoro alaka andemi لك بين سبتان يوانش آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا بين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به من جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أحسن عاقبتنا وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على